Konkurs je pokazao da je interesovanje ogromno. 83 lokalne samouprave je konkurisalo, 81 je ispravna bila konkursna prijava, ali mi smo imali sredstava za 18. Hajde da krenemo redom. To je Kuršumlija, a završavamo sa Koceljeva. Da ne nabrajam sad ovih 16. 13 spada od tih 18 u opštine iz onog devastiranog dela Srbije. Vozila su vrednosti do 7 miliona, to je minibus sa 21 sedištem. Rekao sam, naša obaveza je da uplatimo ta sredstva, a sad ostalo je na gospodi iz lokalnih samouprava da valjano gazduju tim vozilima, da ona budu u ispravnom stanju, tehnički, da imaju vozača, da imaju gorivo, da se registruju. I naravno da onda pitamo građane Srbije po selima da li ovaj vid rešavanja za njih znači iskorak. Da li to znači da neko iz tog i tog sela može da stigne u opštinsko mesto da potraži pomoć lekara, da li taj đak ili sportista može da ode da trenira ili da uči, da se sreću da imaju kulturne sadržaje.